umukobwa irangira ngende hari inyambo inyange barasezera abiwabo hari inyambo hari inyange we hari inyambo ariko ga yemwe hari ikintu mvise hari ikintu kintangaje umukobwa wanje ga yemwe kuva aho yabereye ko ntarabona umuntu adodora ku muryango ni ukwinjira asohoka yinjira asohoka nta mukwe nta jewe ndarusha ariko gasha abarundi ndazi bararoga aho wese nkabarandoge umukobwa ntaronka umugabo ariko barihenda uyu mwaka mpaka umukobwa wanje aronka umugabo nagenda kanaya kunze kurugo nabereye nemwe bitebuke nkeneye kubona umukwe abavutse inyuma yiwe bose bararongowe abandi birirwa barakoshe nirirwa numva ngo masteti ngo bakosheje 8,000 9 10 nanje naho ngaha emwe nakamara amazi aho nakumva byose n'abarindi nemwe umwaka naje nkeneye kumva badodora ku muryango nkeneye kubona ibiseke ngaha mu rugo naje ntumira abantu je kuva aho bantumiriye narushe demwe naje nkeneye gutumira abandi aha rero mu mwaka mpaka bizomenyekana aha yemwe ibi ntibyumvikana na gatoya ariko nibikigaye je nico gituma nibaje ko bandogeye umwana abavutse inyuma yiwe bose bararongowe bafise abana ibiki yewe nanje mburi uwumpamagara bibe oya sindavyemera umwaka sindavyemera ategerezwa kumvira mu nzi nuko yemwe naje nkeneye mu nzi kuru nkeneye umukwe hi ma Marie garuka hano mfise icyo nkwibaritse yes ma ariko gamwana ubwo uramenye imyaka wigeze none manda yimenyesha ko bigende gute erega mwana ndagomba umukwe kandi ndagomba n'umunsi kure hari ikintu nagira kubwire ma ni ikintu nyabakiga mwana nkubwira ko mfise boyfriend icyo nicyo nagomba kumva reka ntambe mwana Jesus is a praise me, oh, many blessings. Okay. Mbarira mwana. Ufise mu boyfriend. Yes ma. Umu boyfriend. Mbarira. Apfahe. Yitwa nde akora nibiki? Mama. Ufise mu boyfriend umuzungu yitwa Kevin aba muri Virginia and ni umukuru w'icompany y'abanyamerika ikora amakaye y'abanyeshuri umuzungu mugiyewe naragowe umve nariko ndarira ngomba ngumuko umve ngumuzungu yewe bya hano umuzungu ngiye uramenya nta cyongereza mvuga uwo muzungu avuga icyongereza none ngiye tuzoyaga gute n'uwo muzungu nimwumva hano ni muri Amerika ushobora kujya kwishura ukiga icyongereza ushobora kwigisha n'icyongereza uwo muzungu rero ugira umbarire ko ari we ugiye gutwara imana tugenze imbere yes ushobora kuntwara ko nkunda nkamukunda nangora ngira ndakubwire rero nimba ujyawe ari umuzungu mvira mu nzu genda utaka ari ibyawe ugenda n'uwo muzungu vera mu nzu bakanyarirwa ababyeyi b'abarundi babaye umuntu aronse boyfriend batangira kwidonga umuntu amubuze bagatangira kwidonga yemwe mbone muri Amerika mbega Amerika mpamagare wamugenda mubarira alo
eka shanta yanje uramenye ngo wowe hano wa mukobwa wanje ngo yafatanye n'umuzimu ngo ni mu boyfriend ngo ni wa mucagu nemwe nuko niko yambariye ngo kandi ngo ni waje umutwara kandi ukamenya yuko jewe ntacyo ngaretse ngo none umuzimu kizoyega gute bamwe babazingu bavuga ibijambo bitagira umutwe n'amaguru mugenda ngoye ndagoye mbone ngaha muri Amerika yewe Amerika nuko biri mugabo gasha sinze ndamubona uwo muzimu muri uru rugo tuzohura yimba aroke yimbe yigera nta muzimu ngaha nimba yabuze uwundi mugabo w'umunyafurika kandi umurundi apana ngo umunayigerian bita umurundi nimba yamubuze yicare mu nzu nuko